Mihang'o ya oro muthenya ni irugamire tauni-ini ya Kutus kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa muingi mwena uyu kururungana makinyita mbaru kuhagurwo kwa ngabana wa kaunti no Waiguru. Onjoria aria mekuhingurite biashara ciao mamba kuhingana kunyitanira na arurungani aya. Tunataka sisi watu wa Kirinyaga, tunataka gavana aende akapumzike. Tumechoka na yeye, kila wakati tunaambia tutatufanyia hivi, hakuna kitu anatufanyia. Sasa watu wa Senate venye tunamuomba, venye watu wa Kiambu mliwasikia gavana akaenda kupumzika, pia sisi tafadhali tusaidieni. Ihoya aria ikaria yari kuri mbunge ya Senate kuhetukia ndereti ya kuhagura Waiguru wona ndereti yo yatemanio mbunge-ini iyo. Enda makora me mothe king'ang'ane tabura mekire Kiambu tuone makevoti o bure assembly ra votire no gutikathiwe kamiti mathie thene king'ang'ane Senate yothe ikorwo ibamwe tuone kevoti tuone mundu ro kugitira mwei uroraia bururi eni Senate ikorwo ibamwe na president arugamirire one ati agenda yake ni akinyanira yokora ati ukora ndukoneka ringi thiini wa bururi uyu. Ningi ni moritie mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kunyitithia thinga bara ya ungumania na gutigirira ari othe moroto ni muingita ungumania kigina kia muingi ni mahaguru ituro-ini ciao. Turaboya president Uhuru tondu ndendete corruption agenda yake niguo kinyanire atethererie bamwe na Senate Waiguru ainuka tuge na mundu ungi rogitungata bururi wa Kirinyaga uguo niguo twina watho tondu kwina maundu maingi thiini wa bururi witu. Mathiite nambere na kuria Waiguru gutiga ciigwatio cia kuga ati aronerwo kuona we ni mutumia makiuga ni matiganiirio makiria guthuka gwa barabara na wagi wa dawa mathibitari-ini. Waiguru hakuna mwingine sisi tutachagua, hata mwaka ujao sisi tutachagua Waiguru. Nani anasema Waiguru si mjumbe? Huyo ni gavana wetu na hatujui mwingine. Ametuletea msere akatengeneza barabara, wanataka atengeneze nini? Mnataka nini ingine? Waiguru ndiye tosa, hakuna mwingine. Women leadership, daughters, sisters and mothers of the great people of Kirinyaga are deeply saddened by the impeachment of Governor Waiguru and vexed by the manner in which the impeachment was conducted. Handu-ini Hakameme TV njitagwo Wanjiku.